U razornom potresu koji je pogodio Banovinu oštećeni su i neki poštanski uredi. 2 poštanska ureda su zatvorena, no pružanje usluga nije stalo. Odmah nakon potresa obavljena je statička provjera svih objekata. U roku od 2 dana stabilizirala se dostava, pružanje usluga se nastavilo, što svakako nije bilo lako organizirati. Da, doslovno preko noći smo morali smisliti novi prostor, znači adekvatni. To je pripalo znači tu Petrinja, pošto je zgrada jako dobra. U poslovanju poštanskih ureda na pogođenim područjima korisnicima se maksimalno izašlo u susret, pa se tako pošiljke zadržavaju dodatno 5 radnih dana. Ne naplaćuje se ležarina, ne naplaćuje se zahtjev za preusmjeravanje i zadržavanje pošiljaka, kao ni poštarina pri povratu pošiljaka. Znači trudimo se maksimalno isporučiti sve, pronaći ljude koji su se raselili. Imali smo izazov sa isplatama od Centra za socijalnu skrb koje su pustili 10 dana ranije. Sve smo uspjeli riješiti. Solidarnost radnika Hrvatske pošte nikada nije bila upitna. Tko god je mogao, odmah je priskočio u pomoć. Bio je problem što nismo radili, znači 2 dana, tu se malo desio taj zastoj, ali evo, hvala, kolege su iz raznih županija nam došli pomoć, znači subota je bila radna i javilo se nekih 30-ak kolega. Gospođu Ljiljanu potres je zadesio na radnom mjestu, a u potresu joj je uništen dom. Ljudi su bili na šalteru, stres je bio velik. Poslije samog potresa niko nije nastradao do nas djelatnika što se tiče pošte i ureda. Imamo problema kod svojih kuća, neko većih, neko manjih. Hrvatska pošta odmah je donirala 1 milijun kuna. Ured za upravljanje ljudskim resursima kontaktirao je ponaosob sve radnike na potresima pogođenim područjima da bi se saznalo kako su, kako im se može pomoći, jesu li ozlijeđeni, te imaju li i kakvih šteta na imovini. Slali su nam i čak ljude sa psihološku pomoć, zvali su nas iz ljudskih resursa, znači za kome god šta treba, ko je nastradao od nekretnina ili životno, hvala Bogu imamo samo jednog kolegu koji je, vidjeli ste, zarobljen bio u automobilu i ostali su dosta dobro. Ljudi iz Zagreba, iz ljudskih resursa nas su zvali, da li smo stradali, kako smo stradali, kako nam mogu pomoći. Evo sad i danas je bila ta neka psihička pomoć, da se prebrodi to što lakše, bezbolnije, na koji način i tako. Stanovnicima ovog područja mnogo znači da je ustanova poput Hrvatske pošte odmah prilagodila poslovanje, radno vrijeme, omogućila stabilnost dostave i dostupnost svih svojih usluga. Pošta uvijek je bila sa puno usluga i načina, tako da svi ljudi koji su korisnici nekih drugih ustanova, banaka ili nešto, mogu sve to odraditi kod nas. Ovi ljudi koji mirovine primaju da poštari nose na dostavu, znači ako poštari ne nađe, tada mi saznajemo novu adresu i šaljemo ponovno na adresu gdje je već čovjek smješten. Dobra organizacija i pravovremena reakcija ključna je za uspostavu stabilnosti i sigurnosti u kriznim momentima. Pošta je se dobro organizirala od samog potresa pa nadalje, znači našim korisnicama smo na usluzi i na svaki način izlazimo u susret da im pomognemo i da sve ono što je njihovo, što je trebali dobiti, da dobiju i da budu zadovoljni.